Vysielame na Novosport 2. Sme v semifinále tohto super mini basketball cupu. Jamal skúša za 3, nedáva, ale Betis, neviem jak sa volá, nedáva spod koša. Hostia majú loptu, skúša sa vyskúsiť dunk, ale Walt zablokoval. Hostia majú loptu 360. Ďalšie 360, ale nedáva, zblokoval Walt. Druhý blok Walta. A Jamal nedal svoju ďalšiu trojku. Svoju druhú už nedal, ale Babyface dáva 2 body. Prvé body v tomto zápase. A prvé aj predtým. A Betis z hostí dáva dunk. Jamal gets the Angel and he not gets the points, but Angel gets the rebound and gets the nasty dunk. Nicky from Nicky gets the 2 points. Home team Home team does get the points. Zblokoval Babyface. Jamal skúša za 3. A to je prvá štvrťka hotová. That's first score completed. 4-4. Let's move on to the second half. The 360 dunk from Betis. Domáci. Angel dáva za 3 body. 5 bodov pre Angela. Nicky má loptu, prihráva. Neviem komu, ale Betis má loptu, skúša za 3, nedáva. Či to bude jak v minulom zápase, predĺženie teraz dal Angel steal. Fast break, Jamal gets 2 points. I'm not so good at English, but I still can. Angel doskočil, dáva dunk. Angel gets his second dunk in this game. Wow. Betis má loptu. Chcel steal. Chcel dať steal, ale Nicky gets the ball. And steal from Betis. Babyface not good. Ale Betis dal steal. Nedáva trojku. Posledné 3 sekundy do konca. A Walt zblokoval. Betis tiež bol zblokovaný, ale toto už je celá hra. 11-6. Domáci idú do finále tohto cupu. Skóre 11-16. The final score is 11-6. So the home team goes to the finals. I don't know against who, but we will see. And they goes against Brasilia. Goodbye.